limbi yo madu wat na ella no kalanda kadi komin lanti fi de gama ko ngal fala bonnu ko fi de gama ko ngal mais Allah jabani dum kan mi helsira aha wala dum mi helsira komi woni fi komi woni sabu sina nene hajja ko der suudu do mi tay pass eyo mi tay pass aha ko nene hajja ili yo wadu sina mabbe mi waribe dum dalanda kadi komi woni sombo dewga makko ngal oto laat kono Allah jabani dum laatino kono mi faala ka laato nene hajja neli dal yo mi wadu sina mabbe hondu ha hondu akitela ti anda dela jabata go akitela ti anda dela ni go bona ta fi yango dan do wado lambi sigude tuji do ko min bonni fi ma jabata ya mi fala ka ko mi fala ka mo nene acca fi Allah e na acca e habi nena jati tena ti anda dela ko bonni woni ko waddo mi woni kono ukimi yedu fop ko min hukuma karam ko beppal ko min hukuma nene hajja la rila nene jallo ila ga tela yalla ne la ko min do dum ta ko lor si yatana bin yatana ai tawai mo feki ono wona ko andi e ko anda ko wadi e ko wada e yande la ifude la wala ngani di boko nge nakelaw eba Néné No Wely eba jawde no weli mi wondi biddo no. Bon, excusez pour le dérangement. Comme monsieur Calicine. Ouais, effectivement. Ok. Bon, fin de Maïde Aziz. Oui. Et falando de amitié à Gamon. Oh, ok. Aziza. Corédia. En fait, Yango Dito, on a vécu ensemble plus de 12 ans en Europe. Mais les Wondito, Hana Mengardido, Mengaldi Menfoti, Mengal Afrique, Mengari Afrique. Fidigo mi nat no argo franchement bay na yimi fenu ko me yoti ko mi on confirmant de donc bay me ngal dio me ngaru Afrique me ngari me yoti donc be ta ko kala no mari choix de vivre min e makko bay me ngari me fuddi life am mo alla ko wata ko mi hawrondiri o do ka travel mi mo berna jetti mo. Bon monsieur, excusez, quand vous dites live, ko vi ce qui fi ndara men dum en fait il faut te odo ka yasi berna na jettimu fi dewgal il faut suivre procédure ngam dewgal ngala to min jombe mais tay kanko toujours bare ko objectif adno do men on kanko fi jude la dernière fois fayda yo accu men do il confirme na yo ari ko mi be ngajo no do wayni men do marde accu men do yalti kanko ko pinjo makko ay be yalti won non quelques heures après copine mako tapi ba fanga do modoga wuta fabi soit disant mo ya Aziz Warama mais en fait mi moi pas justifier de ko fitu ko ba woto parce que mi nanda ko do wacci mo yalla. Bon, monsieur Calicina. Oui. Bon, mi fala malanda de do hunde wotere. OK. Andi seke andiramo problème go. Bon, mais andiramo problème mais buri kanko tupin mako ko den kanko do be pira e son tay e pili info parce que mais mo kota ko vie privée mako ngaton parce que mi ko holi la wo mi langa so do so là je suis là avec ma femme pas plus. Avant de venir d'Europe,
précisément en Guinée. Hari on a la business dit on a drogue, cocaïne, autre chose. Non, astafurlah. Nyangira mo non mi ala un business. Ma ko kon. Ala ka ranking entre ko ni discussion. Bon, mi manta ki mi ndo mi ala kan kadi nanani. Kan so bay nan fenu. OK, mais ouais des chambres macon. Oui, c'est possible, voilà, une chambre macon. Tu peux bouger. C'est pas là. Eh madame, rien ne va t'arriver. Ndé maïté entre encore de mouvement, faut s'arrêter là. Ou on a, c'est qui, faut soit là. Est-ce qu'il y a encore qu'on fait nos cailloux, ma on fait nos cailloux jumbo. Imagine, c'est un peu touchant. Regarde l'histoire. Où il me coyalti et dit, où Arto il m'a demandé qu'il y a. D'habitude, il sortait en chambre. Non, non, mais depuis aujourd'hui, l'enfant de Béyan, je te amo. Mais un gars sur le gâteau, mais Aziz quand même. Tu te couches à quelle heure? Parfois. Disons, tu te couches à 21h. Est-ce que l'Andy m'a dit qu'on va taper à 21h, 22h, à 0h? Dis juste la vérité. Je vous jure, devant Dieu, Allah me l'a tawana ou non. Il me ha hande mi yaade be diskita ha hande. Ko Allah non mi hola tawana. Eba Néné No Wely. Eba Jawde No Wely. On déconne quoi, wallah billahi, on déconne. Min nale on war mo quoi. Min nale on war mo. No grand ko goy. War sun ala no mo goy, men me ala no mo. War sun pelli mo quoi, parce que men ko men no ko yo hulbe mo grand. Mais o cippini petti un ko directement no warri donc quoi. Mais nda ko he non ngo jogani mo hari quoi. Ay ka ko me mo yawi kema. Mo yawi kema wata contrôle mawdo. No gonga makko quoi. Ko min nal mo war mo ka. Da min no war mo. Me ala no mo kan ko atno jobi bala ngaba ko direct. Ko mi ala no mo min on chibu mo. Là on parle plus au mot, soit on moyen de yok no mo bless mo. Mais non, grand balwangal mi fait dire mon mi sikano moyen no mi ko min tadi ko andi mi violi ordement andi mi de jobi ali maka. OK un peu terrain. Mi grand. Ka mu de no mo. Madame sikano moyen. Nande fu il a utilisé gol ba no modi ah. Non grand, tu es là à gérer ces genres de situation. Donc tu ndara ngeen non. Kono miseri tan no. Affaire merde. Kono miseri tan no. Non yayi eluti. C'est nanga modo c'est fini. Ko do ndara MSD. Konto woni hande. MSD konto woni hande. 12 ans de prison MSD. Est-ce que ndekali wendo quoi? Ah c'est ndekali hey. Merde. Ko ya da o joie ma. Iko ki orin taw hamu tawa. Ndekali est-ce que yaru no Sénégal. Non, mi mo bandi aka me warata tadi. Jadi saya bilang, bedo nene nanti mo. No, menango me no ko ulbi mo go. Kari ta wadi ni anda afele ke ni. Afele li finga ndi poto. Ko ya jodo ko de ajumu ti ta tué. Wallahi billahi ajumu na di me fiu. Na di me quoi. E mi nale war mo quoi. Mi nale war mo fiu ajumu di magram. C'est pas di mari. No ade sa vie, mi nale war wari o. Jo no ko no duma no to. Jungu pe ngwa copine mako ino. You know menka. Sûrement moi me identifier de. Sikawani de be de on sikawani de. Ni nani dan muli no mo yino me sikawani de. Bango wa yo me no ka ko no felliro mo. Afero wadu tum mi sikiti wa do balanga na ko sikiti on baldi. Mi de brani. Fo de brani. Ah wa de ko joki dan. Andi mi jogi ma be do gadandi. E bawam. Tumbola jone Allah sikinangi. Oh c'est pas facile. Ah do non quoi. Do ko mom nangi wo kala nangaro ta déclaro de no nani dum grand kala nangado yo siko mai de grand godo watanu kala nangado kam tuyo je déclare de